Lisica i psi. Bilo je već kasno jednog zimskog popodneva kada je djed uveo staru Mod i Ringera u kolibu jer, kako je rekao, nije htio da im bude neugodno pred ostalim psima. Shvatio sam da će se nešto dogoditi. Baka je već znala što. Oči su joj sjajile kao crne svjetljike i obukla mi je košulju od jelenje kože, isto kao što je bila i djedova. Stavila ruku na rame, baš kao i njemu, i osjećao sam kako sam jako blizu tome da budem odrastao čovjek. Nisam ništa pitao, ali sam stajao i čekao što će dalje biti. Baka mi je dala vreću s keksima i mesom i rekla: večeras ću sjediti na verandi i slušati. I čućute. Izašli smo u dvorište, djed je zviždukom dozvao pse i krenuli smo gore uz potok. Psi su trčali oko nas i požurivali nas. Djed je držao pse samo iz dva razloga. Jedan je bio komadić zemlje na kojem je svake godine sijao kukuruz. Svakog proljeća i ljeta postavio bi staru Mod i Ringera tamo sa zadatkom da čuvaju usjev od jelena, rakuna, divljih svinja i vrana. Kao što je djed rekao, stara Mod je praktički bila potpuno bez čula njuha i besposleno bi bilo povesti je u lov na lisicu. Ali zato je imala jako dobar sluh i vid, pa je i za nju bilo posla i mogla je biti ponosna na sebe i imati osjećaj da je korisna. Svakom psu i svakom čovjeku potrebno je da se osjeća vrijednim, rekao je djed. Inače je nesretan. Ringer je prije bio dobar pastragač, ali sad je već bio star. Rep mu je bio slomljen i zato je uvijek izgledao kao da je malo tužan i nije više dobro vidio ni čuo. Djed je Ringera uvijek ostavljao na čuvanju kukuruza sa starom Mod kako bi joj pomogao i kako bi se on osjećao vrijednim pod stare dane. On je mogao namirisati ono što Mod ne bi namirisala. Djed je rekao kako to Ringeru daje dostojanstvo i to je bilo točno jer on je uvijek hodao uspravno i dostojanstveno, osobito ljeti kad je zajedno s Mod čuvao kukuruz. Djed je za vrijeme ljeta ostavljao hranu za staru Mod i Ringera kod štale gore u dolini, nedaleko od njive na kojoj je rastao mladi kukuruz. Njih dvoje bili su vjerni čuvari. Stara Mod je bila Ringerove oči i uši. Ona bi vidjela lopova na polju i poletjela za njim, lajući kao da je kukuruz njezin, a Ringer bi potrčao za njom imitirajući je. Njih dvoje bi jurili kroz kukuruz, ponekad bi stara Mod, ne vidjevši, projurila pokraj rakuna jer ga nije mogla namirisati, ali bi ga namirisao Ringer koji je trčao iza nje. Krenuo bi ravno na rakuna, nosa priljubljenog u zemlju i dižući ogromnu halabuku. Istjerao bi rakuna iz kukuruzišta i dalje jurio njegovim tragom dok ne bi udario u neko drvo. Tad bi se vratio malo tužan, ali oni stara Mod nisu nikada odustajali. Oni su dobro radili svoj posao. Drugi razlog zbog kojeg je djed držao pse bila je zabava, lov na lisicu. Kad bi išao u lov na jelena, djed nikad nije vodio pse sa sobom. Nisu mu bili potrebni. Znao je sva životinjska pojelišta i pašnjake, njihove navike i staze, čak i način razmišljanja i narav svih životinja, puno bolje nego bilo koji pas. Crveno dlaka lisica trči u krugu kad je psi gone. Njezin brlog je pritom u središtu kruga i ona trči oko njega u širokom luku promjera otprilike 1 milje. Ali ne zadovoljava se time što jednostavno bježi pred psima. Ne, ona usput izvodi radne trikove kojima pse vuče za nos. Koji put trči po svom vlastitom tragu natrag ili trči kroz vodu kako bi psi izgubili njezin trag. Ili ostavlja lažne tragove, ali i pritom se pridržava kružne putanje. Kako postaje sve umornija i umornija, raspon krugova se smanjuje dok se konačno ne zavuče u svoj brlog. Lisica se na kraju uvijek vraća u svoj brlog, kažu lovci. Što dulje trči, to se više znoji. Ali ona se ne znoji kroz kožu kao ljudi, nego na jezik kao psi. Što je više vruće, s jezika joj kaplje sve više sline i psi to namirišu, a što trak intenzivnije miriše, to oni glasnije laju. To lovci zovu vrući trag. A kad srebrna lisica bježi pred psima, ona trči u obliku osmice i brlog joj je u središtu gdje se ta osmica ukrštava. Jer je znao i sve rakunove trikove, smijao se njegove preprednosti i zaklinjao se da se jednom i rakun njemu smijao. Djed je znao gdje su staze divljih purana, mogao je krajičkom oka pratiti pčelu od cvijeta do košnice. Znao je kako namamiti jelena i srnu, jer je znao koliko su znatiželjni.
Mogao je hodati kroz jato prepelica, a da se nijedna ptica ne uznemiri i odleti. Ali on je životinje ostavljao na miru, osim kad mu je jedna trebala za hranu, i ja znam da su životinje to razumjele. Djed je živio sa šumskim životinjama, a ne od njih. Bijeli ljudi koji su živjeli u planini bili su prilično divlja čeljad. Djed i oni su se zapravo prilično dobro podnosili. Ali oni su sa svojim psima neprestano lutali po šumi, loveći na sve mile načine, i što nisu poubijali, razbježalo bi se pred njima i posakrivalo. Kad bi vidjeli 10 divljih purana, ubili bi svih 10, ako bi im to pošlo za rukom, naravno. Ali oni su poštivali djeda jer je bio majstor života u šumi. To se moglo vidjeti u njihovim pogledima i u načinu kako bi dotaknuli rup šešira u znak pozdrava kad bi ga sreli u dućanu na raskršću. Sa svojim puškama i psima nisu zalazili u djedovo lovačko područje, ali su se žalili da u njihovima ima sve manje i manje divljači. Djed je uvijek samo vrtio glavom na te njihove komentare i nije ništa govorio. Ali meni je rekao, oni nisu shvaćali put Čerokija. Psi su trčali iza mene, a ja sam se trudio trčati djedu za petama, jer je nastupilo ono tajnovito uzbudljivo vrijeme u dolini nakon što sunce zađe, kad svjetlo od purpurnog postaje sve tamnije dok ne dobije krvavu boju, kao da dan umire. Čak i večernji povjetarac je šaputao tiho, kao da ima nešto za ispričati što ne smije na glas reći. Divljač je odlazila na spavanje, a noćna stvorenja su se spremala za lov. Kad smo prošli livadu pokraj štale, djed je zastao i ja sam stao tik njega. Sova je letjela pred nama, lebdeći u zraku ne više od djedove glave. Proletjela je neposredno pokraj nas, nečujno, bez šapta, bez udara krilom i sletjela tiho poput duha na štalu. Sova, rekao je djed. Nju možeš ponekad noću čuti, zvuči kao žena u trudovima. Kreće u lov na štakore. Ja sasvim sigurno nisam imao namjeru ometati sovu i njezin lov na štakore. Hodao sam tako da je djed bio između mene i štale, što je sigurno je. Bilo se potpuno smračilo i planine su nam se s svih strana sve više približavale dok smo hodali. Uskoro smo stigli do mjesta gdje se put račao i djed je krenuo lijevo. Ovo je mjesto zvao Tjesnac, a bilo je tako usko da je bilo mjesta samo za potok i usku vrpcu staze uz potok. Doimalo se kao da možeš dotaknuti planine ako raširiš ruke. Uzdizale su se okom i to iznad nas u tami, a gore između trepavica u krošnji drveća vidio se uski pojas zvjezdanog neba. U daljini je odjeknuo žalosni zov goluba, dug i grlen, i planine su ga prihvatile i počele prenositi njegove odjeke sve dalje i dalje. Zapitao sam se koliko će planina i dolina proputovati. Onda je zov zamno, tako daleko da je bio više sjećanje nego zvuk. Bilo je jezovito i nisam se odvajao od djedovih peta. Niti jednog od pasa nije bilo iza mene. Bilo mi je draže da jeste. Psi su bili ispred nas, povremeno bi se vratili do djeda, cvileći i moljakajući ga da ih pošalje za tragom. Tjesnac se uspinjao i uskoro se začeo glasan šum vode, vodopad. Potok se obrušavao niz, kako ju je djed zvao, viseću stijenu. Napustili smo stazu i počeli se penjati u spadinu iznad potoka. Djed je uputio pse. Dovoljno je bilo samo im pokazati prstom i reći: "Krenite!" I pojurili su, uz cvile žila juckanje. Zvučali su skoro kao djeca kad smijući se beru kupine, rekao je djed. Sjeli smo u borov gustiš iznad potoka. Bilo je toplo. Borovina odaje toplinu, pa je ljeti ugodnije sjediti ispod hrastova ili oraha, jer je među borovima zagušljivo vruće. Dolje u potoku kupale su se zvijezde, zlatne točkice plesale su na nemirnoj površini vode. Djed je rekao da bismo trebali osluškivati da bismo čuli pse kad nađu trag starog slika. Stari slik, stari lukavac, tako je djed zvao lisca. Djed je rekao da smo sad na teritoriju starog slika. Rekao je da ga poznaje već 5 godina. Većina ljudi misli da svi lovci na lisice ubijaju lisice, ali to nije istina. Djed nikad u životu nije ubio lisicu. Razlog zašto smo išli u lov na lisicu bili su psi, da bismo ih slušali dok slijede lisičin trag. Djed bi psima uvijek naredio povratak čim bi se lisica vratila u svoj brlog. Kad bi starom sliku postalo dosadno, rekao je djed, postao bi tako drzak da bi čak došao do brvnare i sjeo nasred čistine, pokušavajući izazvati djeda i pse da ga krenu loviti.
To je ponekad djedu znalo stvoriti prilične nevolje sa psima, koji bi počeli divljati i lajati i ponekad bi pojurili slijedeći starog slika kroz dolinu. Djed bi pustio starog slika na miru kad bi opazio da je loše volje i nije mu do natjeravanja sa psima. Kad lisica hoće natrag u jazbinu, ona zna 100 trikova kojima će se riješiti pasa koji su iza petama i onda lov nije zabavan. A kad je raspoložena za igru, bježat će pred njima kilometrima. Najbolje od svega je bilo, rekao je djed, što je stari slik točno znao da mu to djed vraća milo za drago, zato što se šuljao oko brvnare i izazivao. Sad se mjesec popeo iznad planine. Bilo ga je još 3/4. Zrake su mu se probijale kroz borovinu, stvarale uzorke svjetla koji su plesali na namreškanoj površini vode u potoku i pretvarale jezičke magle u srebrne brodove koji su polagano jedrili kroz tjesnac. Djed je sjeo, naslonio se na jedan bor i ispružio noge. Ja sam učinio isto i stavio ruksak pored sebe. Za ruksak sam bio ja odgovoran. U blizini se začeo glasan lavež, otegnuti šupalj. To je stari Ripit, rekao je djed i nasmijao se. A ovo se čuje njegova prokleta laž. Ripit točno zna što se traži, ali je nestrpljiv, pa se sad pravi kao da je namirisao trag. Slušaj kako ovaj njegov lavež lažno zvuči. I on sam zna da laže. I doista je lažno zvučalo. Dovraga, čuje se da laže, rekao sam. Djed i ja smo smjeli kleti kad baka nije bila blizu. 1 minutu kasnije i ostali psi su došli do Ripita i rekli mu svoje mišljenje. U njihovom zavijanju jasno se čuo prezir i nisu lajali. U planinama takvog psa zovu blefer. Onda je sve opet utihnulo. Ubrzo nakon toga, dubok je lavež prekinuo tišinu. Bio je otegnut i dolazio iz prilične daljine i odmah sam znao da je to ono pravo, jer se u lavežu čulo uzbuđenje. Ostali psi su se pridružili lavežu. To je bio Blue Boy, rekao je djed. On ima najbolji nos u ovim planinama. A poslije njega oglasio se Little Red, pa Bess. Ono smo začuli još jedan podmukli lavež, skoro očajan. To je stari Ripit, rekao je djed. Konačno im se i on pridružuje. Sad su svi lajali u glas sve dalje i dalje od nas. Eho njihovog zbora dolazio do nas u valovima i uskoro je zvučalo kao da su psi bili svuda oko nas. Onda je zvuk utihnuo. Sad su s druge strane Klinčbrda, rekao je djed. Ja sam se naprezao da ih čujem, ali nisam čuo ništa. Si. Oštar zvuk proparao je zrak. Noćni sokol oglasio se negdje u planini iza nas. S druge doline odgovorila mu je sova. Hu, hu, hu. Djed se potiho nasmijao. Sova živi u dolini, sokol živi na vrhovima. Koji put se sokol dosjeti da bi se u blizini vode mogao dočepati lakog plijena, a sovi se to nimalo ne sviđa. Jedna riba iskočila iz vode i pljusnula natrag. Ostajao sam zabrinut. Djede, jesu li se psi izgubili? Nisu, rekao je djed. Za minutu ćeš ih ponovo čuti. Pojavit će se sa druge strane Klinčbrda i tamo naprijed će trčati preko grebena. I tako je i bilo. Najprije su zvučali kao da su daleko, a onda sve glasnije i glasnije. Trčali su lajući i cvileći uzduž grebena ispred nas i onda prešli potok negdje dolje. Potom su otrčali iza nas ponovo prema Klinčbrdu. Ovaj put su trčali s naše strane Klinčbrda i mogli smo ih cijelo vrijeme čuti. Stari slik trči u sve manjim krugovima, rekao je djed. Ovaj put će ih kad prijeđu potok možda dovesti točno ispred nas. Djed je bio u pravu. Čuli smo ih kako prelaze potok malo niže od nas. I dok sam slušao njihov lavež i pljuskanje vode, djed se iznenada uspravio i zagrabio me za ruku. Eno ga, prošaptao je djed. I vidio sam ga. Stari slik se provlačio između vrba uz obalu potoka. Kaskao je iz plaženog jezika, a kitnjast se rep nekako bezbrižno viorio iza njega. Čuli je uši, a po tome kako je obilazio oko grmova očito je bilo da mu se baš ni ne žuri. Jednom je čak zastao, podigao prednju šapu i polizao je. Tad je okrenuo glavu u smjeru iz kojeg je dolazio lavež pasa, osluhnuo i nastavio kaskati. Dolje u potoku ispred mjesta gdje smo djed i ja sjedili, nekoliko je stijena virilo iz vode. Kad je stari slik stigao do stijena, zastao je i ogledao se oko sebe, kao da je htio provjeriti koliko su psi daleko od njega. Onda je mrtav hladan sjeo. Krzno mu se presijavalo crvenim ocijem na mjesečini, a psi su se približavali. Djed mi je stisnuo ruku. Sad ga dobro gledaj.
Stari Slik je skočio s obale potoka na prvu stijenu. Počeo se okretati oko sebe. Uistinu je plesao. Onda je skočio na sljedeću stijenu i na njoj ponovio svoj ples, pa na sljedeću i sljedeću dok nije došao do posljednje skoro nasred potoka. Onda se vratio, skačući sa stijene na stijenu dok nije stigao na stijenu najbližu obali. Opet je zastao i sluškivao. Tad je skočio u vodu i odgacao uzvodno dok nije nestao iza jednog zavoja. U zadnji čas, moglo bi se reći, jer taman što je on nestao, dojurili su psi. Blue Boy je skočio naprijed, nosa priljubljenog uz tlo, tik iza njega bio je stari Ripit i potom na malom odstojanju Bess i Little Red. Povremeno bi neki od njih podigao njušku i počeo zavijati. I krv bi ti se sledila u žilama. Došli su do mjesta gdje su one stijene virile iz vode i Blue Boy je bez oklijevanja počeo skakati sa stijene na stijenu, a ostali su ga slijedili. Kad su stigli do zadnje stijene na sredini potoka, Blue Boy je zastao, ali stari Ripit nije. Odmah je skočio u vodu i počeo plivati prema drugoj obali. I Bess je tada skočila i zaplivala za njim. Blue Boy je podigao nos i počeo njuškati zrak i Little Red je stajao na stijeni pored njega. Za tren su Blue Boy i Little Red već skakali od stijene do stijene natrag prema nama. Došli su do obale. Blue Boy na čelu, a Little Red za njim. Tad je Blue Boy našao trag starog Slika i počeo zavijati. Otegnuto je glasno, a Little Red mu se pridružio. Bess je prestala plivati i vratila se, a stari Ripit je trčao gore dolje drugom obalom potoka i nije znao što bi. Zavijao je, lajao i trčao tamo amo nosa priljubljenog uz tlo. Kad je začuo Blue Boya, skočio u vodu i počeo tako brzo plivati da mu je glava povremeno bila pod vodom dok nije stigao do naše obale i krenuo za ostalima. Ja i djed smo se tako smijali da smo se umalo otkotrljali niz planinu. Stopalo mi je izgubilo oslonac na borovom korijenu, tako da sam se otkotrljao u grm borovnice. Djed me izvukao i nastavili smo se smijati dok mi je vadio čičkove iz kose. Djed je rekao da je znao kako će se stari Slik poslužiti tim trikom i zato je bio izabrao da baš tu sjednemo. Sigurno je stari Slik, rekao je, sjedio negdje u blizini i promatrao pse. Objasnio je kako je stari Slik čekao pse sve dok se nisu približili, zato da bi njegov miris na stijenama bio još svjež, jer je računao na izazivanje uzbuđenja zbog kojeg će njihovi osjećaji nadvladati njihov razum. I tako je bilo, kod starog Ripita i Bess, ali ne i kod Blue Boya i Little Reda. Djed je rekao da je već puno puta bio svjedok nečeg takvog, kad osjećaji nadvladaju razum. Ljudi se ne ponašaju ništa pametnije od starog Ripita. I ja sam bio tog mišljenja. Počelo je svitati, a ja to nisam ni primijetio. Ja i djed smo se spuštali dolje prema čistini na obali potoka i jeli kekse i meso. Psi su jurili kroz šumu po padini ispred nas. Sunce se popelo iznad vrha planine. Kapljice rose na lišću drveća presjavale su se i izmamile palčića i crvenog kardinala iz njihovih noćnih skloništa. Djed je komadom zaobljene cedrove kore zagrabio hladne vode iz potoka u pličaku gdje su se mogli vidjeti obluci na dnu. Voda je imala okus po cedrovini i to mi je pojačalo glad, ali već smo bili pojeli sve kekse. Djed je rekao da bi se stari Slik možda mogao ponovo pojaviti malo uzvodno i možda bismo ga opet mogli vidjeti, ali moramo sjediti i biti jako tihi. Sjeo sam i nisam se pomaknuo, čak ni kad su mi se mravi počeli penjati uz nogu. Djed je vidio mrave i rekao da ih smijem skinuti sa noge, stari Slik to neće čuti, pa sam ih skinuo. Nakon nekog vremena opet smo začuli pse, ovaj put malo nizvodno, i tad smo ga ugledali. Kaskao je drugom obalom, jezik mu je visio iz gubice. Djed je tiho zazviždao. Stari Slik se zaustavio i počeo zuriti u nas preko potoka. Tako je stajao 1 minutu. Oči su mu bile poluzatvorene, izgledale su kao da nam se smije. Onda je zafrktao i otrčao. Djed je rekao da je stari Slik zafrktao iz protesta što smo mu priradili sve te neugodnosti. I još je spomenuo priče nekih ljudi da se lisice smjenjuju kao u štafeti, što je on zaista i vidio. To je bilo prije puno godina kad je bio u lovu. Sjedio je na brižuljku povrh čistine, a jedna lisica crvenog krzna trčala pred psima, zastala pred šupljim stablom i malo zalajala. Onda je druga lisica izašla iz šupljine stabla, a prva ušla unutra umjesto nje. Tad je druga lisica otrčala, odvlačeći pse za sobom. Rekao je da je prišao bliže tom šupljem stablu i zaista je čuo onu prvu lisicu kako unutra hrče, dok su psi trčali na nekoliko koraka od nje. Lisica stvarno, rekao je, može biti toliko samouvjerena i osjećati se tako siguran da uopće ne brine koliko blizu će psi protrčati. Blue Boy i ostali dolazili su uz obalu potoka.
Svakih par koraka digli bi noseve i promuklo zalajali. Trag je intenzivno mirisao. U sljedećem trenutku opet su nestali. Samo se jedan glas odvojio od ostalih i nakon nekog vremena počeo bespomoćno zavijati. Djed je opsovao. Prokletstvo. Stari ripit opet vara. Opet je pokušao presjeći put starom sliku. I sad se izgubio i ne može naći put natrag. Takvog psa u planinama zovu prevarant. Sad i mi moramo glasno vikati i urlati, rekao je djed, da bi stari ripit našao put natrag do nas. Ali to će značiti kraj lova, jer će se i drugi psi vratiti. Ja naravno nisam mogao vikati tako glasno i tako dugo kao djed. Od mene je to zvučalo gotovo kao jodlanje, ali djed je rekao da je bilo sasvim u redu. Uskoro su psi dotrčali mažući repovima, ali stari ripit se sramio zbog onog što je učinio. Zaustajao je i držao se po strani od ostalih. Vjerojatno je pokušavao ostati neprimjećen. Tako mu i treba, rekao je djed. Možda će ovaj put naučiti da se ne može varati, a da te to nepotrebno ne uvali u nevolju. Što je točno. Kad smo stavili za sobom viseću stijenu i počeli se spuštati tjesnacem, sunce se već spuštalo. Psi su vukli noge po stazi i vidio sam da su umorni. I ja sam bio umoran i bilo bi mi teško da djed nije polako hodao jer je i sam bio umoran. Sunce već zalazilo kad smo ugledali našu Brnaru i baku. Krenula je stazom nama u susret. Podigla me, iako bi ja mogao i dalje hodati i da me nije podigla, i zagrlila djeda oko struka. Pretpostavljam da sam bio jako umoran jer sam zaspao na njenom ramenu i ne sjećam se kako smo stigli do Brnare. Volim te, Pony B. Kad se sad sjećam tih dana, izgleda mi da smo djed i ja bili prilični glupani i neznalice. Djed to naravno nije bio ako se radilo o planini ili lovu ili vremenu i još dosta toga. Ali što se tiče riječi, knjiga i sličnih stvari, tu je baka bila autoritet. Ona bi uvijek znala što i kako. Kao onaj put kada se jedna dama pitala za put. Vraćali smo se kući iz naselja, bili smo poprilično natovareni. Imali smo tako puno knjiga da smo ih morali podijeliti na 2 dijela. Djed je bio van sebe zbog toliko knjiga. Rekao je da nam knjižničarka nagruvava previše knjiga svaki mjesec i razni likovi iz njih bili su mu se pobrkali u glavi. Prethodnog mjeseca je na primjer bio tvrdio da je Aleksandar Veliki na strani moćnih bankara u Kongresu u Washingtonu pokušao onemogućiti gospodina Jeffersona. Baka mu je objašnjavala da se Aleksandar Veliki nije bavio politikom u to vrijeme, da zapravo uopće nije ni živio u to doba. Ali djed si je to bio utuvio u glavu i tako smo morali ponovo posuditi knjige o Aleksandru Velikom. Djed je bio prilično sigurno da će knjige potvrditi ono što je baka tvrdila, jer nikad nisam doživio da je baka bila u krivu u stvarima koje stoje u knjigama. I tako, u dubini duše smo sve vrijeme znali da je baka u pravu, ali djeda je tištilo to što je zaključio da je uzrok čitave zabune upravo u tome što smo dobivali previše knjiga. To se meni činilo sasvim logičnim zaključkom. Bilo kako bilo, ja sam nosio jednu od knjiga gospodina Šekspira i rječnik i kanticu punu petroleja. Djed je nosio ostatak knjiga i limenku kave. Baka je jako rado pila kavu i nadao sam se kao i djed da će kava spasiti situaciju kad dođemo do Aleksandra Velikog, jer cijela stvar je baku mučila već čitavih mjesec dana. Hodali smo cestom iz naselja, djed naprijed, a ja kao uvijek za njim, kad se veliki crni automobil zaustavio pokraj nas. Bio je to najveći automobil koji sam ikad vidio. Unutra su sjedile 2 dame i 2 gospodina, i automobil je imao staklene prozore koji su se spustili i nestali u vratima. Tako nešto nikad prije nisam bio vidio i obojica nismo mogli odvojiti pogled od prozora koji je nestajao u vratima dok je dama vrtjela neku ručku. Kasnije mi djed rekao da je on tu stvar dobro promotrio iz blizine i da je u vratima bio uski prorez kroz koji se staklo moglo spustiti. Ja ga nisam vidio jer nisam bio dovoljno visok. Dama je bila jako fino odjevena i imala je prstenje na rukama i velike kugle koje su je visjele iz ušiju.
Kojim putem ćemo stići u Chattanoogu? Upitala je, ali jedva smo je mogli čuti jer je motor bio upaljen. Djed je spustio limenku s kavom na zemlju i složio knjige na nju da se ne bi isprljale. Ja sam spustio kanticu s petrolejem, jer djed je uvijek govorio da se treba s poštovanjem odnositi prema osobi koja ti nešto govori i treba je pozorno slušati. Nakon što smo to učinili, djed je skinuo šešir pred damom, što je nju izgleda razljutilo jer se razderala na djedom. Pitam, kojim putem možemo do Chattanooge? Jeste li gluhi? Djed je rekao, ne gospođo, dobro čujem i zdravlje me još dobro služi, hvala na pitanju. A kako ste vi? Djedu je to najozbiljnije pitao, jer kod nas je bio običaj upitati za zdravlje kad sretneš nekoga. Ja i djed smo se malo iznenadili kad se ona razbijesnila, ali to je moglo biti zato što su se ostali u autu smijeli sigurno nečemu što je ona bila učinila. Ona se još glasnije proderala. Hoćete li nam konačno reći kako da dođemo do Chattanooge? Da, gospođo, rado ću vam to reći, rekao je djed. Dakle, rekla je dama, pa recite. Pa, rekao je djed, kao prvo krenuli ste u krivom smjeru prema istoku, a hoćete na zapad. Ali trebate ići ne baš skroz prema zapadu, nego mrvicu prema sjeveru, otprilike prema onom velikom grebenu, eno ga tamo. I ako krenete prema njemu, trebali biste stići do Chattanooga. Djed je ponovo skinuo šešir i sagnuli smo se podignuti naše stvari. Dama je proturila glavu kroz prozor. Jeste li vi uopće normalni? Derala se. Kojom cestom trebamo voziti? Djed se uspravio sav iznenađen. Pa, rekao bih, bilo kojom koja ide prema zapadu, gospođo, ali imajte na umu da trebate malo skrenuti prema sjeveru. To ste vi, nekakvi stranci, vikala je dama. Tu je djed bio zatečen. I ja također, jer tu riječ još nikada nisam bio čuo, a kako mi izgledalo, ni djed. Gledao je damu najprije dugo bez riječi, pa onda veoma čvrstim glasom rekao. Mislim da jesmo. Veliki automobil je odjurio i to dalje istim smjerom, prema istoku, dakle krivim putem. Djed je vrtio glavom i rekao je da je u svojih preko 70 godina vidio nekoliko ludih ljudi, ali još nikog tako šašavog kao ova dama. Pitao sam djeda je li ona možda političarka, ali rekao je kako još nikad nije čuo da dama može biti političar, ali naravno moguće da je žena nekog političara. Skrenuli smo na zemljani put. Uvijek kad bismo vraćajući se iz naselja skrenuli na zemljani put, ja bih počeo smišljati što da pitam djeda. Kao što rekoh, on bi se uvijek zaustavio kad bi mu se neko obratio, kako bi sa punom pozornošću saslušao što mu se govori. Za mene je to bila šansa da ga sustignem. Mislim da sam bio prilično malen za svoje godine. 5 punih, već u 6, jer je vrh moje glave dosezao tek nešto iznad djedovih koljena i ići za djedom je za mene zapravo značilo neprestano trčati. Već sam bio prilično zaostao za njim i mogao sam vikati sve snage da bi me djed čuo. Djede, jesi li ti ikad bio u Chattanoogi? Djed se zaustavio. Ne, rekao je, ali jednom sam skoro otišao tamo. Sustigao sam ga i ponovo spustio kanticu s petrolejem. Ima tome sigurno 20, možda i 30 godina, rekao je djed. Imao sam jednog strica, zvao se Enoh. Bio je najmlađi od tatine braće. Bio je već zašao u godine, a kad bi popio to bi mu udarilo u glavi i onda bi odlutao. I tako, taj put je stric Enoh opet bio nestao kao i često prije toga negdje u 8 visokih planina, ali tad ga nije bilo već više od 3 ili 4 tjedna. I počeli smo se mi raspitivati kod putnika namjernika. I tako je do nas došao glas da je on u Chattanoogi, u zatvoru. Ja sam se već bio spremio poći u Chattanoogu po njega, ali taman kad sam htio krenuti, eto njega na vratima. Djed je zastao da malo razmisli, a onda se počeo smijati. Yes, sir, pojavio se bosih nogu u nekakvim prevelikim hlačama koje je morao pridržavati rukom da mu ne spadnu. Izgledao kao da se hrvao s rakunima, tako je bio sav oderan. Ispalo da je cijeli put natrag kroz planine provalio pješice. Djed je prestao pričati jer se morao smijati, a ja sam sjeo na kanticu s petrolejem da malo odmorim noge. Stric Enoh je pričao da se bio napio tako da se nije mogao sjetiti gdje je tu večer dospio, ali probudio se u nekakvoj sobi u krevetu s 2 žene. Tek što se bio počeo odvajati od ženskih i izlaziti iz kreveta, kad se na vratima začulo lupanje. U sobu je upala gromada od čovjeka. Tip je bio bijesan i rekao da mu je jedna od ženskih žena, a druga sestra. To bi značilo da se stric Enoh nekako uspio spanđati praktički s čitavom familijom. Stric Enoh je pričao da su ženske odjednom počele vrištati kako mora onom grdostiji dati novca i tip je urlao, a stric Enoh je pokušao naći svoje hlače.
Nije baš vjerovao da je u džepu od hlača bilo novaca, ali znao je da je tamo imao nož, a sudeći po izgledu tipa je trebalo uzeti za ozbiljno. Ali nije mogao pronaći hlače, a nije imao šanse sjetiti se što je s njima napravio i, pošto mu ništa drugo nije preostalo, iskočio je kroz prozor. Za nevolju je soba bila na drugom katu i stric Enoh je tresnuo dolje na šljunak i kamenje, zato je bio sav oderan. Bio je gol ko od majke rođen, ali je izlazeći kroz prozor ščepao zavjesu i povukao je za sobom. Zamotao se u tu zavjesu da prekrije golotinju i htio se negdje sakriti do mraka. Problem je bio u tome što se nije imao gdje sakriti. Pao je na ulicu punu prolaznika koji su išli tamo amo i 2 put ga je za malo pregazila kočija. Na kraju je došla policija i strpalo ga u zatvor. Sljedećeg su mu jutra dali nekakve hlače, košulju i cipele koje su mu bile par brojeva prevelike, a onda je s još nekoliko zatvorenika morao mesti ulicu. Ali stric je rekao da nije bilo šanse pomesti tu ulicu. Gomela prolaznika je non-stop bacala otpatke, a njih koji su meli nije bilo ni 6. Pošto nije vidio nikakvog smisla u toj raboti, odlučio je otići čim se ukazala prva prilika. Zbrisao je. Jedan tip ga je zgrabio za košulju, ali on je trčao dalje i tako je ostao bez košulje. Trčeći je ostao i bez cipela, ali barem je uspio zadržati hlače. Dočepao se šume i tu se skrivao dok nije pao mrak. A onda se orijentirao po zvijezdama i tako se vratio doma. 3 su mu tjedna trebala za prelazak preko planina, a cijelo to vrijeme je jeo samo travu i žirove, kao vepar. To ga je izliječilo od pića. Nakon toga se više nije približavao naselju, koliko ja znam. Ne, rekao je djed, nikad nisam bio u Chattanoogi, nemam ni namjeru otići tamo. Tu sam ja odmah odlučio da ni ja nemam namjeru otići u Chattanoogu. Kasnije toga dana, dok smo bili za večerom, palo mi je na pamet upitati baku. Bako, što je to stranci? Djed je prestao jesti, ali nije digao pogled s tanjura. Baka je pogledala mene, pa djeda. Zatreptala je očima. Dakle, rekla je, stranci su oni koji su negdje gdje se nisu rodili. Djed misli da smo mi stranci, objasnio sam. Tako je rekao. I onda sam ispričao o dami u velikom automobilu i kako je pitala jesmo li nas 2 stranci i kako je djed rekao da misli da jesmo. Djed je odgurnuo tanjur. Razmislio sam. Nismo se rodili tamo dolje na cesti. Dakle, na tom mjestu, na cesti, mi smo stranci. To je onako samo još jedna presveta riječ bez koje se može. Kad je baka slušala, on je uvijek govorio presveta umjesto prokleta, jer pred bakom nije smio kleti. Kažem ja, tih presvetih riječi ima, brate, previše. Djed je govorio kako bi na svijetu bilo manje svađe kad bi bilo manje riječi. Jednom je, kad smo nas 2 bili na samo, rekao da neki prokleti idiot non stop izmišlja nove riječi koje ne služe ničem drugom nego stvaranju svađa. Tu sam se složio s njim. Za djeda je zvuk riječi ili način kako ih izgovaraš bio važniji od njenog značenja. Rekao je da ljudi ponekad govore različite riječi, ali ipak se razumiju jer razumiju zvuk riječi. Baka se složila s njim. To je bio način kako su njih 2 razgovarali. Bakino ime je bilo Bonnie B, lijepa pčela. To sam znao jer sam jednom u noći čuo kad joj je rekao razumijem te, Bonnie B. To je značilo volim te, Bonnie B, jer taj su zvuk i taj osjećaj bili u njegovim riječima. I kad su razgovarali i kad bi baka rekla razumiješ li me, Wales? Djed bi odgovorio da, razumijem te. Razumijevanje i ljubav su za djeda i baku bili jedno te isto. Baka je govorila ne možeš voljeti nekoga ako ga ne razumiješ. Ni ljude, ni Boga ne možeš voljeti ako ih ne razumiješ. Baka i djed su se razumjeli i zato su se voljeli. Baka je rekla da je njihovo razumijevanje bivalo sve dublje i dublje kako su godine prolazile i mislila da će na kraju biti dublje nego što obični smrtnik može zamisliti ili objasniti. I zato su djed i baka to nazvali biti srodan. Djed je rekao da se nekad u stara vremena pod riječju rod podrazumijevalo sve ljude koje si razumio i koji su tebe razumjeli, tako da je ta riječ tada značila one koje voliš. Ali ljudi su postali sebični i tako su tu riječ sveli na to da znači samo one s kojima si u krvnom srodstvu. Ali tvrdio da ta riječ nije bila tako zamišljena. Djed je rekao da je, kad je on bio mali, njegov tata imao prijatelja koje je dosta vremena provodio u njihovoj kolibi. On je bio jedan stari Cherokee po imenu Raccoon Jack, i bio je uvijek loše volje i razdražljiv. Djed nije mogao shvatiti što je njegov tata vidio u starom Coon Jacku. S vremena na vrijeme su, pričao je djed,
odlazili u malu crkvicu u dolini. Jedne nedelje je bila ispovjed. Svako je ustao kako bi osjetio Gospodinov poziv i pred svima na glas rekao što je zgriješio i koliko voli Gospoda Boga. Dakle, te nedelje bila ispovjed i onda je Kun Jack ustao i rekao: čuo sam da se o meni loše govori iza mojih leđa. E pa znajte da ja to točno znam. Znam ja i zašto je tako. Svi ste vi ljubomorni i zavidni, jer je meni povjerena čuvanje ključ od ormara u kojem su molitvenici. Tako da znate, ako nekome od vas nešto ne paše, za njega imam nešto u džepu. I onda je, pričao je djed, Kun Jack zdigao svoju košulju od jelanje kože i svi su mogli vidjeti držak od pištolja u njegovom džepu. Djed je rekao da su u ta stara vremena ljudi u planinama, uključujući njegovog tatu, bili tako divni da ti se moglo dogoditi da te neko upuca bez razloga, ako je na primjer bio ljud zbog lošeg vremena. Takvih ljudi crkva bila puna te nedelje, ali niti jedan od njih nije podigao niti obrvu. Tada je djedov tata, moj pradjed, ustao i rekao: Kun Jack, mi ti se svi divimo kako dobro vodiš računa o ključu od ormara u kojem su molitvenici. Niko to još nije tako dobro obavljao kod ti. Ako su te neke riječi uvrijedile, ja ti ovdje i sada kažem da je svim prisutnima zbog toga jako žao. Kun Jack je sjeo, potpuno smekšan i zadovoljan, kao i svi drugi prisutni. Na putu kući djed je pitao svog tatu zašto su ljudi dopustili Kun Jacku da im govori takve drskosti i počeo se rugati na račun Kun Jacka jer se pravio toliko važan zbog običnog ključa od ormara. Njegov tata mu je tada rekao: sine, nemoj se rugati Kun Jacku. Znaš, kad su Čeroki bili prisiljeni napustiti svoju zemlju i otići u rezervat, Kun Jack je bio mlad, otišao je u planine i sam se dalje borio. Kad je počeo rat između sjevernih i južnih država Amerike, pomislio da će se možda sada moći boriti protiv proklete vlade i osloboditi zemlju svog naroda. On se dugo borio i uvijek je izgubio. Kad je rat završio, došli su političari, htjeli nam oteti i ono što nam je još bilo preostalo. Kun Jack se opet borio i bježao i skrivao se i opet se borio. Vidiš, sine, Kun Jack je proveo život boreći se. I sve što sada ima je ključ od ormara u kojem su molitvenici. Ako ti se Kun Jack čini mrzovoljnim, znaš, on se više nema za što boriti. A nikad nije naučio ništa drugo osim boriti se. Djed je ispričao kako je tada bio jako blizu tome da se rasplače zbog Kun Jacka. Rekao je da je nakon toga Kun Jack mogao reći ili učiniti što god je htio, a on ga je volio jer ga je razumio. Djed je rekao da je to bilo značenje riječi rod i da najteži problemi među ljudima nastaju kad oni ne koriste razumijevanje, a i zbog političara. To sam odmah shvatio i skoro sam se rasplakao zbog Kun Jacka.